ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Headmaster Jongka Mate Changdong Nongsalei Lamberton Secondary School, Kinshi, West Khasi Hills District. Babu Fairson Kharjana Uladawa Bagamigalia Board of School Education kade ban penkelria ashwa ye jingtmu ban penlong ye selection test nega benta ki khna class 10 ki banyele ye examen matric nega SSLC kabala thmu ban penlong ha ubna risau bat ubna naiweng 8000 arpuwei haba keren sekilat pathai khubor mentak sengi ka khalai trik ubna risau 8000 arpuwei u Babu Fairson ulaong baki school kidang long menta tangkum ba arbnai AA bat ki babon ki lenong kot kidang sa bat kane kan bo jing ye ki khna banyele ye ka examen ladakim sngoto ye ki lenong kot namar bakam don jingmot ban shuhikai kumba mare khlem da sngoto bat kalongru kumba hikai tang ban pendep rukom Katkum kajing penbait pali jong ke embos ka selection test kan sedang ka arpu santrik ubnai risau arajar arpuwei hado ka santrik ubnai naiweng arajar arpuwei nega benta ki khna ke baha bapo ke East Khasi Hills kat baha West Khasi Hills pat kan sedang nado ka sitrik unaiweng bat kan kot hado ka sipotrik ubnai naiweng arajar arpuwei wan hani ban sgo ya ka jing bom stunat lor kanika jingle jongka education department hawa pende ile exam no ye kini ki private selection class 10 mo ki pende ini ka selection dang kumenta haga bade bo jingle school kasko grang long shibna min shwa lockdown karta bna april bar hadin menta grang long biang kini ki arnai menta kaskul dape jingle school kalong arnai tam Kakum katrik bak kani ka education permen kebu ban long selection test haga East kasel gadi option trik bat haga West kasel gadi shitrik uni bna bakrwe kapo kalong school kadang long tang arbnai tam nani lai bnai nam ta West arbnai tam nam ta East kasel te kejing peningo kalong ba kumno dang kumenta ka school palong ha ka exam la dabu Kaskul ke bendang long sebenarnya bakat Januari, Februari keba sudah ban aji kaiswa bat select selection lagi ni pada tang arbnai tam lai benai lalong selection kaskul hadin ke bendang bun kan jayu re kena kifir tang arbnai lai benai school afir selection asong na hayim te kani di ke penpau ke susi bajing gitar dengan komunikai habis kena kilaki lamber mendai tang school juga School kabalik keleng ma kumkini kai ni kili shawe school berkhat klumarut ki ongin sedang na ben krekot kena kini kai ki ongin batai da yang kai nama kakus mentau sinem kamlong su kumbalong menswa kakus la penduna no nemta lockdown na ki 4% la od dok hendak re kani kesnem gumenta la ong bak ngil hable 100% kakus Bat hagju kaporu kapor pada kabalong school dalam tang kendia. Har pada bat kejisim kelas ngimlawan ong pendep 80% tang po uni benai ban jiswa benile selection. Tiga tang asu bakau jura jukumari kena kidon kena belum mensembi ongim tre syu benito. Kidon kena kiba lamir kini kai kelamber nama kini kai ting ban pendep ya kata lap mare syumare ya kakus kem sutu sutasu ban batai kena tengam tip kene ke department ke perkat ayu kala ayu kemudian ke jing perkat ke ba msongnya iru kalau pun ban maharas ini kena ke bahab nilai section PP kidan ki school ki bomdon kam nilai section nama ba ki nilai section hapok school ajo te kita ki school ke bumut kam la lu kindia hajika ba kin serwai ke por kila ai jikai hakini ke por ki ba kani kebut exam te kemut kidang yo on pengkrep ha te hendai ge gini ki school ki bahab ni le selection hapok center pada ka penslong bopen serwa ukna 40 laple mere exam ha kitu ki tayo ki ba belong exam kemut kena ulitho klem prepare klem la ban prepare ha le chong sete du kai kapor hajika ban school ayo jing patai kani ngasu ka kta sibun mendai tangya kena yakinai kai ru ban batai lu la pendep rukom te kata dia bersusi
hak beri bat kini order ke penlong kini ka ejection permen ya kini ke selection test te keba susi kalong ba kumno kini kabut keba shimini garai haba correct answer paper miswa under the third exam yala di kesimpo lai benai sa benai kam tam hakani ka belau daw mutak simpo sa benai nado exam ni dep untuk exam mo benai march but hadu benai banyo isayo egresol kapau sa benai simpo tang ban correct ya paper geometrik tang magru paper sim sa benai pendep kumno ban yak bay ka course beri kwa pendep yang ni tang po ki lai benai kini kalong kejing bit kejing memperkat ba kejing le klem dah bisa benia so benle gini bro te nagadang junga condemn gini ka exam te nga sukerpat pada ya ketika ya ejection minister ba udi ben pet bhai gini pet lam gini ke kya kasion ke ya ke im ha ka puli puti ya khna gini so ka gudun kam pet bhai gini nga kerpat nga junga ba cancel no gini dalong ka bala ailat ikna hajka benle to selection ailat ikna bakin one school bakin kre kinyo jeng batai kinyo training kinyo test kinyo kini kat binun kam ha ka beri ben kre namata ka exam selection namata ka exam final te kumbalong menswa kalalong kejirap sibun ba kilayo ban larang himdon ben down kilayo batai kat bala le mentala penuit ben ban da ganika selection hajka kejing aji kai te ajing mut kumta sialang sokar ban khatlem yakini kiwe ki kena amde ban le harassment tinggal kerpat ya ka asusun dong ikai jadi ban mi khmatlem namata gani bamdei ban yon ben tang ikna mde ban mi tang kini asusun dong ikai kini ban mi khmat tang namata ka tulok ujung ki beki na kapor le kani gare khmat ru kemna habmi namata ka kya kasion dong ki kena ha ka bari ka ni ka puli puti long ngam igno ka biang ngam la ban ong dai kinong ndong le kibun kiba deko nama kidon school kiba kasnong kina kiba dok kiba mla ban niyo mobile nama ba kidon kikun nitang wai arut layut kinong online class hoji kaporu ban te mobile arut layut ran spongut spotri mobile kinamla ban le online class te kum stay ngakli nitang sul janga school jong ki pro projo gi makli pro kai ki ong sistem online class i prepare ka notes ngiri ai ka notes tentang offline teng balong bas ong cheat code kam don jingrap klem sung thu te kata di jing online class mdei teng ba ong mga wada ka sokar la tai ni ai gani ba online class i kam long fair mla ban pen biang ya boro duma kidon betut don work ba kidon ke mla ban tit mobile te ban base ya kata online class sapenlong no ya gani ka section test kata la de ke jing be jong kani ka education department tengah kerpat bakani ke diksuman kana perkat bria namadang don por hajing sang lailum ngalai le ban khot iknikai banwanang sini tembak kimlat nama bakal perkat ikata hajing klumar kim tipsu banle namta kani kam ban persya iknikai ban klum langru banwanang sini undun por nama ke exam kalajan hapen kre ikniki form leni ki kaban kam jingkam diknama tidak kimlat banwan mutaksi kita sifun te kumtak bin pala jong ji dai kani ke jingi selection pada kalong ba kidon school ki balala ban tho selection hapo school jong kidon bon school pada wat ha is kersil ki bon ki badang hap ban tho ya ka selection secondary school pat ngam ngakwa bati cancel kani ka selection sampai hau bna ki lane ai post wai kina bakin puli ginda dep sya ka course mbadegen kumbong ong menela da korek tang ke pepar simpo lai bnai ngiri le ban penikai ban sung thu ikna kesimpor kat lu hap sung thu ta kai jing perkat ke junga nam ta kai kena nama ban penikai kuna kesimpor ada empat sung thu hap batai si batai rai kani ga bot pada tamu kan pasim sabna yangi pada ban suna order kasuk ban order rai batrai ke kam ke jinjar swa gidon lockdown ke kurs la duna menta gidon lockdown ke kurs hap 100% sagoi pada construction rule along no hakmun tang arbana sistem lai benai la long construction ban ben palat de ngi kuan pendep ye kakus daung kat sansi rula namo boleh daung kat citar singi rula
kat sanksi tarula tang balong unong ngap kai su thu su dem kam song nong rim su kai kita jing kai mo kita kom kai po ka ba ke kham nya ban mi na po school kaleng du kam long na ba nya biaron ka course na po long school kiduna tingi sia phone tang para ni kai gum tu hande si po office te pana plus ngam palak ban ne plus ngam lap hi na ma nya be school te ban pensawalang ban sepo ka is sa west ngan mare sepo south sini sa is ulong ka sistem hi ban kendo te lingba kan ka press na kwa ban pasat iki kine ik ka badan kam